Tshwane Metro una kwalomu ka 40 wa malembe a tshama mugangeni wa Lipheng eHammanskraal. Hi un'wana wa vanhu lava va xanisekaka hikokwalaho ko pfumaleka ka mati. Swi na 14 wa malembe ku ri na xiphiqo lexi. Metsi a rona a pompo a teng he atla a nkga ene o kry-a he a le mo emereng o kry-a emere e na le bokhibidu o ka re ke rusu so ene go wanwa a bolaisa mala beanong ba re tlisa tsa dilori le ona ha tli right through metsi a leng teng a mo dipompong a šiale go o beya metsi a go tlhapa a tswa lehulu ke a mayelo le gone baneng ge nka tsa mola ka go bontsha o tla bona gore a bea metsi ane ebile re no thusa kona dilori a tla ene a tla morago ga sebaka le ona ra šiana ka dibakete ka mo re bola ke maoto wa le bona. Varhangeri va vaaki va kombele hofisi ya president ku nghenelela va pfuna. It's been over a decade. I think right now the office of the presidency should also convene into this matter. They should also enter this matter with immediate effect and assist where they can assist. And also the National Department of Water Affairs should also assist the city. Naswona va ta lava mpfuno wa timali kusuka eka ndzawulo ya mati na nkulu loko hetisa project leyi. Loko va ha lulamisa xiphiqo lexi vaaki va ta ya mahlweni na ku xaniseka.